KCTV Lone Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halatko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi ka kanuni le kai jong karenti kalala ban perlim no ya kamalki da laigo lanon ha ka lempung ye khon jong ka UC Blue Shillong Premier League 2021-22 kabla long ha third ground polo ha ka sni tho dieng ka khanyo treu jeleo arajar arpuar ya kini kilai tli gol nak benta karenti la yo ban tham da obadan kupar marbanyang ha ka minute ke bakhatsan bat u hardi cliff nongbri ha ka minute ke basausan ha ka jinga khon ha ka kelas step kat baka gol ke balai kabalayo bantap da karenti kade ke belawan lingba ubadan kupar marbanyang ubalayo penki biang ya kajar ha ka minute ke bandre pusau
Tim jungi bagi dengdi kena kebarang temai kiba first time bagi yo kecat 10 dan tangwe angut kiba ba jele third division me kayu wala kata gila ila kai bai bega kuma pitip hi garanti kidan experience player nangi ngimdon di experience hanga hi tengah sim ki kena junga gila ila kai bagi don kam bangin practice khambas dan kam improve ka shooting jungi finishing ka na plat miss pass ke berkhot maka fitness gila ya biang ni light no tang confident jungi dan kam build confident jungi bagi deng dei kena matmai dan kam iu jadi kena plus tu imu pi try dan dei betul ngadon kumba lai sangut ki experience player try kena ru kenyi omen sim ni babar khot ki dong dong new hanga tengah khen bagi ki player ki yele kai bha bar kong ngai khu play bi bor khoi ki players ki bala yele kai bha la ile kai da omen sim hadien ni dap long hadien ke jing du no ya ka football na mata uni covid-19 te mata dik hadien jok tu kai dik bangi le last te first game ko bangi le as a team but na hoi ka first 10 minutes
ni hidup ya katakan concentration ile akai kamal ki ile akai bah di 5 to 10 minutes ada hadian tapak long bagi players ki sedang ban adab ya kamadan nomor kamadan kalau nomor hating dur slap hakin hisngi skip kita ai moment ba kala currently kala ile akai bah bisa la utilize di chances bagi score light nomor ba di ke football kalau ngelada fija tapi itu kan tak be ya ka dia gunu ke tim yo ya karetkan lain nak kalian ke jongi masmi ya karetkan ki kena ke jongi ki well experience ki sedang ban wandur sedang ban salah yo happy ki mai ku pada dia kenang ba kanika ji le kai ke pemerintah pa kalong ba ni happen concentrate for the next match namata ka red bandajit FC kalong ka tim ke baklain bat ni sedang ju bangin sim hak training ya ke igin bakla ke pemerintah ka sengi ngin yo pat ban pej debet namata ka next game mar bangi don ki injury te alai ngot ki players ki ban sawan hadin second game ki lawan ki players ki ba kuma ki center ba ki egam tu ba hamduna mata ka sengi bat ni se replace ba ki players ki ba ni le sahabat karang